shortcut lama tei higher education khai painani abole ang nuhujai geta mane shortcut lama kese kreita gang sarai rokno jara je higher education khaina musung tongnai je aspire khai tongna mane aspire khai tongnai rok nang sana musung obono iya tongo kabangma phatarok thangi pori tongnai tongo je pori pai phaini rok bongni kabangma vision tongna ang kha khlaio tabuk college o porinai phanong tong school o porinai phanong tong even master degree khainai phanong thongta si drugs abo sini somaso abo belakheno saya majority jung jodi study report jung jodi naina thangkang kai I think Tiprasa is going to be next Manipur or Mizoram khulumbai kya nongno haino hai lamsog phiro ani kothok podcast so tini sini 10th episode so je naroi motomongi phainai bini mungkha Dr Benjamin Debbarma bo khoroksa PhD khaijak bo khaikya population studies so abo geography ni one of the branch ke tini sung bo bai kok salainai bo PhD khaifru bo tam sarungkha tai tam rok bo struggles khaikya tai bini struggles no sung sin Tiprasa roni struggles ni one sugoi sung tini sukru bai salainai sini borok higher studies khaina thangpuru tam rok challenge face khai abo tei sung kok salainai plus surely norok tini o podcast nai sarungjanai norok kabang ma mannai hangkangke norok kindly joyawi nai dongdi asa kok sawino let's start our podcast. Lamsogo ni kitchen Benjamin no ani kothok podcast so nang bahai tong kaham no tongo Hambai no bo nangni ni podcast tei anoring mani bagai ang mono tini manai khatang toka ngang kisimo sungnai nangni ni je nang je PhD khaimani nang je subject khaimani apno nang suno kise saik narti PhD khaimani to obo haino ang sengna thangma hangkai to sengna ni nangmani hangkai tang school ni simino sengna tango abo haita karon je bo subject no romkha a subject no rommani hangkai to ang jokhon class 11 12 afro ni simisa ang romna ni thangna nango abo hai hangkai 11 12 bo hangkai ang obo no romkha je ang arts background ni ba ang arts subject kaisa na nawino honors rok khlaien hene ang wansuka hangkai ang 2007 tai 2010 jorate hingkang ang graduation khaikya geography o khayo ang khlaiman hingkani mother subject ka geography ta hingkang ke master degree bo ang geography no khaipika 2010 ni simi 2012 abo North Eastern Hill University Shillong aro khlayo ang hingke aro ni simi na ang geography no taibo kujugoti saitlangan hne ang khakaboi ang research khlainani ro wansuka tobe khani kono research khlainani hne ani ma babu songba ang kono dagi jagya tobe ke borok nayo tamo nang graduation ba post graduation paimani pore no nang kaisa chakri ro phano nawai nang settle pun abo hai rok suni society ong ka abo hai demand tongota kentu research so thangnani abo to kono asek jur korei chini somas obota tobe khang ni jise thangte tamongui no abla ang naya tobe khang research khlaine na abo hai kang wan suka bufrun chimi research khlaine ne ang wan suk gang ka jokhon ang master degree khaipru professors ro classroom ma hap kang kang borok ni profile ro kang khup nayo ang interested borok tamono tei research khlai borok o college mane o university o borok phurungnani abo haike borok sep sap man aborok nang nai ang bolai keno nijini no ang build up ma khaike ta abo haita ga build up khaite no ang bo subject no khlaisbo na abo haike ang wan suka tobe ka haipano ang geography o khaina mu sungmani no kaisa issue rok no tei no ang khlaimani hinganga social geography khayo ani main branch ta hingga social geography hingga society o to kabang mo problem tong hai diba issues tongo tobe kha angani naimani hingangkai population related no khlaien hni ang mansuka population related hingangka bo human geography khlaio hingga human geography o hingkai abo takta man sanai kabang mo branch tongo human geography hingga abo broad sense hingga judi ang fix ang bobono khlainai hini naikangka ang ajorawo ani khawo wansuka je ang migration studies jesini hawo borok bahaike जों minority जों थांमानि abono tei ang kisisa wansuk khona ang aro sogilia to bokhai ang population studies tini ang khlaien hne ang wansuk maba to ang je line of ang PhD khai khlai ang ula abono wansuk hne ang wansuka haipano abo asuk jora sogi pano
लेभेलाव जुदि आं ताम खालायमान बा खालायमाया हनै वानसुकना थांखांखाय ताबो जरा जराबो गोबां मा आबो साकनि फान बायसिमिया आं जरा जराबो डिसएपइन्टेड रखंखा खालायदा मानो माया आमाहायदा तबेखाय आं सुजुक मानखा 2014 2014 आं बाहायके मानखा हंखाय आं 2013 14 हंखांखाय आं बसर कायसा IIPS हंखाय आं तो अलरेडी साइपेखा थासिंगनो जे IIPS हंखांखा मुंबईआव IIPS हंखांखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस आबाहायदा हंखांखा आ इंस्टीट्यूट ब्लाइकेनो रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट आ जागाने होयते बररक गोबां मा कतर रिसर्च इंस्टीट्यूट रगो सामुंखायो बा यूनिवर्सिटी रगो सामुंखायो आबाहायदा माने अरो नों बायके मानखा माने कोनो एग्जाम रक दा आबो मान हिंगांखा बाहायनो IIPS नि हनिनाय माने जे बरक तो डीम यूनिवर्सिटी बरक कायसा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बरक बंगनि बसर वाइसा एंट्रेंस एग्जाम खलायो कंडक्ट खलायो ता आबो जून हाय केबा जुलाई रगो मुता एग्जाम गांकाय आबो 2013 नि आं अमति जून जुलाई हाय रगो आं फॉर्म फिल अप खलाया कोई आं रखा कार पर गांकाय बरागाने सिलेक्ट खायया सिलेक्ट खायमन पर आंरो 1 ईयर आं तसे मा दंगै खाबा हायते नोंनि जो सब्जेक्ट PhD खायने खूब कम नंना कम न गनिन मानना कम न कारण कम आबो बाहायनि हिंगांकाय जियोग्राफी तो बांगो हिंगांकाय आं किसा आनि बखाव क्यूरियोसिटी फायया बबनो क्यूरियोसिटी फाय हिंगांकाय जियोग्राफी तो गोबां माने बरक दंगो हने हिंगांके कम्पिटिशन हायिं थांगो हिंगांका आं वानसुका जियोग्राफी नो कारै ह्यूमन जियोग्राफी नो तंगिनो जे आं पॉपुलेशन स्टडीज नो खायसिनाय हने आं वानसुका गते किसा मासलायात खायमा हायदाबो कारण तामनि बागै हिंगांकाय आं तैसे जियोग्राफी नो फायमानो आनि तो तै जियोग्राफी फेरि थांनानै आबो तै लामा करिता हिंगांका आं वानसुका स्पेशलिटी आबो इंटरडिसिप्लिनरी हायदा हिंगा आं पॉपुलेशन स्टडीज खायके माने नो PhD खायके माने आं जियोग्राफी नो आं दंगै मानो आबो हायदा नि हिंगा आ प्लान नो वानसुगै आं IIPS थांगा 2013 14 PhD कोर्स अब खायमानि माने कॉस्ट रगले बाहाय माने फाइनेंशियल कॉस्ट रग बसर था फाइनेंशियल कॉस्ट गांका म हाय PhD हिंगा तो आं IIPS न खायो आको गया आं 2014 नो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली अब ताबो वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया हनी हिंजाबो सोशल साइंस रिसर्च रगो हंका स्पेशली इन डेवलपमेंट स्टडीज रगो हंका त्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अब जे साइमाना हिंका जतन साइमानो अब ब्लाइकनो मुंगनां यूनिवर्सिटी ते पॉलिटिकली वो वाइब्रेंट हनी ना JNU नि हिंजाखो अब दा DU दंगो JNU दंगो गोबां मा यूनिवर्सिटी दंगो तो बेखाय लेमलाइट अफ फाइमान हिंगांके DU JNU बिसिक फायो ते जामियारो अब हायता गां PhD खालायमान हिंगांके 2014 इसमी सेंगो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो हंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अबानो आं डायरेक्ट PhD तो खाया तावके इंटीग्रेटेड कोर्स आबो MPhil मा खायो 2 बছर हंगे 14 15 16 आं MPhil खाया हंगे 16 इसमी आं PhD कोर्स सेंखा अब हायता हंगा आंगानि किसिम सोनमु चंगो नं जे रिसर्च खाया नं जे PhD जेनि थेसिस नङाबो सुनके सुगर बैसादि नङाबो ताम रक स्टडीज खाया ताम रिसर्च खाया फाइंडिंग्स रक आनि थेसिस गांकाय तो अब हेल्थ रिलेटेड नो हेल्थ जियोग्राफी नि हिंजाबो ता अब सोशल जियोग्राफी ना अंदर नो हंकाय आं तो रो ताबो कानि थेसिस तु जायगाबा आं फनुक मांग्राले तो आं जे मुइतुमान मानिनो सावना आनि थेसिस हंकाबो नो आं among tribals जे उ तामनि साने alcoholism नि जे consequences आबरकनो आं नायुता social consequences आबरकनो आं नायखा हंकाय आनि स्टडीज हंका अब किसा हेल्थ रिलेटेड इट्स अलमोस्ट लाइक मेडिकल आमा हायता तो बेखा आं मेडिकल नो तांगिया रो कारण आं तो मेडिकल बैकग्राउंड नि स्टूडेंट या आं सोशल साइंस नि बैकग्राउंड नि बगे आं सोशल इश्यूज नो नायखाता हंकाय आं नायमाने हिंकाबो नो आनि स्टडीज हो फाइंडिंग ओ बांगाबो नो मानखा जे ताबो चिनि बररो बा चिनि सोसाइटी वो जे ड्रग एब्यूज तं माने आबरक मो सुवाकनि होयतनो सेंगो औसुवाकनि होयतनो सेंगो जे कोनो बरक आनि स्टडी ति आं माने हिंकांकाय ड्रग्स डायरेक्टली नाया सुवाक से सगांना नाय ओके सुवाक स्मोकिंग अब हायके फायोता हिंका आबोनि कायसा सिस्टेमेटिक वे दंगो ओके अब हाय हिंका आनि स्टडी वा आं अबनो मानखा आं बलायकेनो तामनि सानाय वानाखा आनि स्टडी रकनो आं नाय नुगै आं सर्वे रक खालायखा 2019 नो स्कूल सर्वे खालाय आं स्कूल सर्वे नि बिसिंति आं मानखा सराय रकनि इनिशिएशन
आं आरो कयेकटा कुइसन दङ आंनि तबेखा आं आबो जतनो डिसक्लोज खाय तनिव आबोनो आं साजाकनाय आख गैया तबेखा आंनि जास्ट फाइन्डिं आं मानखा ज्राइरकनि जे अल्कोहल इनिशिएशन माने पुइला चेंजाकमानि बसर बा बयस आबो ब्लाइखनो कम उमराव चेंजागो बाक्सा 10 बছর बाक्सा 11 बছর कम माने इनिशिएशन आजराव तो ज्राइरक उनकोया दिबा ओके माने तामोन साना एक्सपोजर उनकोय दंमा सिक्ला सास्रब सिक्ला उनकोय एडोलेसेंट ता लेट एडोलेसेंट उन फाइमानि जराव बरक जतनो टेस्ट खायनायना मुसुं जागो आबो हाय हंगांकाय मेबी बंनि कायसा तामोनि सानाय मोटिवेशन हायंग जाकना फिल्म रगो ओके बिरि नों मारक नुखांगो बरबो ट्राई खायनायना मुसुंना ऑब्वियसली आबो कायसा फैक्टर उन फाइमानो माने कायसा वन ऑफ द रीजन उननि फाइमानता हंगांका आमा हायकेना आं थांते आं नुखा आंनि स्टाडिव आं अल्कोहल हनि यूज खायमानि बागै आं अल्कोहलनो स्टिक खायखा कारण अल्कोहल हंगांकाय आबो परमिटेड ओके आबो कुनु इलिसिटी आता ड्रग्स हंगांका आबो बैन खायजाकसे ओके आबो हाय हंगांका आबोनि बागैनो आं अल्कोहलनो आं टारगेट खायना माने हंगांका बनो आं वान सका जे ड्रग्स रकनो तै खायका हंगाय आंनि स्टाडिव प्रॉब्लम फायना नैने हंगांका आबोनि बागै आं ड्रग्स नो ड्रप खायका हायपनो से आं अल्कोहलनो रिसर्च खायमां आं मानखा ड्रग्स रिलेटेड से अबो हनै नांलायजाक साबो नों अल्कोहलनो खिबिमाया ड्रग्सनो खिबिमाया आबो हायता इट्स जस्ट लाइक बोथ साइड ऑफ द कॉइन आमो हायता हंगांका आं मानखा इनिशिएशन रकनि जे उजे स्मोकिंग अल्कोहल आबो इनिशिएशन ब्लाइकनो यांग टेंडर एज अ सेंग जागो हंगांकाय इश्यूज बुफ्रु फाय हंगांकाय जखन बररक कसमनानि लामाव थाङो कसमो माने एडिक्शन लामाव थाङो हंगांका आबो ताकिसा बयस मेबी 15 नि सिमि सेंगि थाङाबो गानि स्टाडीज तो हंगांका आं एज ग्रुप नामानि 15 to 19 आबो यूथ नि हिनजागोता कायसा स्टाडी ते आबो डिफाइन खायजावा एज ग्रुप आं यूथ रकनो नासिगि खायका हंगांका आ यूथ बो आजरावो स्कूल फान परि दङ बा कॉलेज लेवल फान परि दङ गाफ्रोन सिमि चेंजागो हंगा vulnerable एज ता आबो 15 to 19 हंगांका ब्लाइकनो vulnerable एज बरक जे ड्रग्स एडिक्ट नानि अल्कोहल एडिक्ट नानि बा स्मोकर चेन स्मोकर्स नानि आमो हायके फायजागोता आबो हायके आं मानखा हंगांकाय खलाइते आं आमो हायनो मानखा सिनि सोसाइटी वो आबो बहुत जगह इम्पैक्ट नङै ख्या हंगाय कल्चरली तो जों सालायनो थांका जे सिनि ट्राइबल सोसाइटी वो हंगांकाय जों सुवाक नांगो पान्दा सभा हंगांकाय जों सुवाक सारा जों सिनि कुनु प्रोग्राम चलिया हाय दिबा हायपनो आ जरा रगो आगिनि आ जरा रगो कसमै तंनानि आ जरा हाप्तिक्रि तांनानि जरा तांगो एन्जॉय खायनानि जरा खलायजागो ताबो हंगांकाय आबो डे टू डे एक्टिविटीज हायनि बैलेंस करिता ताबो हंगांकाय बैलेंस करि आ जरावो बैलेंस दङ आबो हाय कारण ज्राइरकनो खानि जागो हमपाना आबो डेली खानि जागिया ताबो हंगांका मो हायनि थांका आबो सोशल कन्सिक्वेन्सेस तो बाखलाय थांका ता तामनि बागै हंगांका आबो कचमानि मेन थिं हंगांकाय एब्जॉर्प्शन माने तामला आं खनावता माने बंनि आबो माने बंनि नेरेटिव हंgi मानो बंनो जदि साका बरो साबो सिन सोसाइटी अलरेडी तस दंगो माने ताक स्वानि कक सामाता आरान हाब सिन कल्चरस दंनि बिसालाय माने बरो आबो स्टिल ना होता कायसे डिफेंस हाकेना होता नाव माने आबो तो नाव आंबो सोंजाका जे निनाबो जवाक नतै बा केबनो नों अल्कोहल फ्री विलेज नो नुखाबा आप्तिरो आंबो सोंजाका तबेखाय चाइटक मंगबो न गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बो हेदिबा फ्री आमा हायकेरक जोंनोबो जे नों थासिं सामा हाय सिनि कल्चर अलरेडी अबो फैब्रिकेटेड हाबजाक हेदिबा हंगा हाबजाक फानो आं नायमा हंगांकाय हाबजाक तो हाबजाक न बाट कन्सिक्वेन्सेस आं बबनो नाय हंगांकाय कसम मानि न डीपली रूटेड अंगै एडिक्शन नों थांमानि न सा बनति बरक बिसे मा कसम माने एडिक्शन बनति बरक बिसे माने आबो आं नायमानि हंगांका आं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नो नायखादो हंगा आनि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड दङ म हाय रूरल अर्बन दङ हाय दिबा हंगाय गामि आमसयो दंनाय दङ हंगाय टाउन एरिया सो दंनाय दङ हंगा मेजॉरिटी तो सिनि सोसाइटी तो सिनि टिप्रा सोसाइटी तो जों मेजॉरिटी तो रूरल हाय दिबा हंगा आ रूरल लाइफ ताबुक जे यूथ रो उजे आं थासिं सामानि 15 to 19 years सो आसराय रो बाहायके एडिक्ट नङै थां हंगाय सिनि बैकग्राउंड मैटर्स खायो बाक्सा हंगांका म हाय चुक जागिया ता हंगा आ चुगिया बररक न तैबो एडिक्शन न खलायो हंगा बाक्सा हंगांका चुकजाक फानो फाइनेंशियली सपोर्टेड मानि बागै एनवायरनमेंट कायसा म हायङै थाङो
bongni as a pal ba social network ta abo haike a environment abo haike absorption nang thanga hangkai addiction oklai thangbayo ta abo hai Gani nabo mane je research khub kirma sensa sengke je findings ta alcohol hai diba chini kami am sero seng naina thanga hangkai seng kawang ma borok no addict no bon ningya saratai tongmaya abo haita hangka ang sungjaka ani thesis defend khaina thangpro rogota je nongni state of de addiction center ok reja hani sungjago mane obono kasuna bagaita addiction no kasuna bagai de addiction center ok reja hani sungjaka ang sungjaka tobe khang de addiction rok nang asik interview ba ani kunu onko o nahalia include khlailia ta tangai nahalia angka angka just prevalence naimase tabuk ni je tong jorao busuk jora khoti ngai tong abono naimani bagai ang a de addiction center rok nang as khoplia ta ngangkai de addiction center to tongo hne ang masaka tongo tongphano de addiction te hamnani khub kom ungo hamnai tongo haminai kri aptiya tobe kha long term process ngai thangota ngangkai jeng a de addiction center ro thangnani chinile busuk financial sing support tongna bia hediba ngangkai jemon tabuk drugs ni rehabilitation center ok sung nugo hediba angka as drugs rehabilit angkorogo sung thangmanu kangkai sung nugo aro finance ni kabangma rang ni proshno phayo aro thangi toni khang kangkai nang bono sarinani khanenani nang ma babu song nai aphano to boma bu phasong ba guardian rong nai aphano to aro bono naikini khainen bagai bini medical cost rok nangai thango abon bagai ta angka expenses rok ni bagai sung kabangma sini somas abo haike rok sung addiction hap thangma rok nokta angke otak alcoholism je angke nang bong lata me advice naisa mane sang baike panchi man sang baike kati man in society obo ta katinani hima hangkai to obono sung tamani sanai chaito hangkai maya apti kre sung angke bono saya je ningya tongkhaino sao abo haya diba ningya tongkhaino sao abo ang ani personal opinion angjabo tamni bagai hingka hangkai jodi sung nongkhangke abo salsa abo addiction no kalainai ningya tongmangkhaino sao haya diba hingka hangkai naidi ningmani yagulo kabangma economic loss anggo kaisa consequences abo haya diba nini nok nukhung sabja gyang sinai nini nok nukhungo jongjal phangsinai bial phaisinai hingka nini personal respect nini tamon sanai prestige rok nini pai thanai nang abo saiman regalak jora tongsini nang abo no riak naragi maya hangkai hingka abo onek saya jora oklai thangnai abo haita hingka hangkai katinani obono jeng alert khlaima tongnai ba sini society o jeng joto jaga no chuak nango akogya we have to restrict amo haita hingka hangkai u kosomani bo nungui addict mani nungya sara tongmalia ta abo no sini saya abo haita hangkai ajaga o ang simi advice renani ba ang simi katiwi obom te khaki katinai obo haike ngai abo to saimia tobe khai health perspective o sana thangka hangkai kabangma problem ngi mano hai diba nini liver cancer ngi mano nini kabangma health problem ngi mano nini kidney rok damage ngi mano abo haike kabangma phayota abo hai nang mani rok ngangka society bo abono sanani nangota nga tabuk to naidi abono katirinani no thangka hangkai I think jeng tabuk nugo je dugan rogo chuak rok khalmani rok jeng nugia diba hai diba hangkai it's like business abo haike jeng nugota ngangka angkai heno jodi nang chuak phalino nang jodi nini nok nukhung pusi tongo hangkai I think there is other way abo haita karon nangnai jara je nang thanai rokni to khoti tongbole nini khoti ingya phano to bui nang thanai rokni to khoti tongbole abo haita angka obo to kabangma controversial issue hai diba ngale chuak tamni bagai sanam jaksa bukheni mano nga tamni bagai chuak don khuluk jak ama haike rok khani mano ta I think jeng abono kaisa tamon sanai discipline narakna nangnai ta hai diba jodi o amsoyo chuak no derari to no hangkai to tongthong bono kutuli thangli himani ye tobe khai nang abono kaisa discipline naraknani manangnai ama haita ani mote kai hanggang te sa man ek khasura ma tongo ta bakhani personal opinion se to sini society bo induce khayo je environment jodi addiction sarai rong jemon sang tang nugo melangu para melang layo mana engke sengoron nugo tomong sitra oron sereng sarai rong melang puro bo nok ni nokor thang mana melaberen phai engko ba ko independent thango ko dol hamia to hangko to derai mano apro ko nopile introduce rong na hai ma tongta
abono tai ko initiation bongni peer group hingkai o je nang thasing samani je kono tabo cultural festival phanong khata mela rok phanong kha ba je kono mass gathering rok phanong kha ajagabo bor rok tamono tei बेरायनानै थां बा तामनो तै नायनानै थां हंखाय मेन थिं हंखार सामुं नुमुं रक हायरिबा हंखा आं जे साना नायमा कावबनो आई थिंक ताबुक तो मॉडर्न सोसाइटी वो जों थाङै दङ आई थिंक इफ इट इज ताबुक जों जुदि सिविलाइज सोसाइटी वो जों क्लांनानैनो थांखांखाय आंखाय आ एम आ ऑब्जेक्टिव जे आरो कायसे गैदरिंग नोंलायनानैनो नांगौ हंखाय ताबो अंगलाक आनि जे पार्सनल ओपिनियन ता नोंनानै नङो दङो आबो देरावै आबो बाय देरानाय हंखाय तो जों आबोनो रेस्ट्रिक्ट मा खायनाय ता हेदिबा रेस्ट्रिक्ट मा खायनाय आनि मते खाङा बुंजागौ ता हंखाय जों जुदि सिविलाइज सोसाइटी वो थानानै हंखाय तो नों आ नोंलाय जालाय हपं सिरिखलाय दं खांखाय ताबो सिविलाइज लाखानाय आंखा मा होनता हंखा मॉडर्निटी वो जों जुदि थानानै हंखाय रेस्ट्रिक्शन जों तुबनानै नांनाय बैलेंस मा दंनाय obviously आ बैलेंस फाया हंखाय आबो अंगलाक आमा हायता साबजागलाक माबा हाय ini thesis scope mana valuable na sini je findings ro sangabo te simon no sin society in boro ang amte hema tong uta ngat teksa mana nangman tin sing si wana ta alcoholism by drugs to the compare kake to tabo sang nuk jago society go chuang ma bui pogis thanga mana chuang ni je kosom mane asu bui serious na liya ta tamul bini effect immediate ya ba ko drugs je abuse of tabo mana sini society go तो सही नुक्स प्रिवेलेंट बा हेबन नों के सेम द मातंग बंग नो माने बंग जे सेम नो इफेक्ट सेम नो सोसाइटी ओट सोसाइटी वो इफेक्ट सेम नो नाजी अमा हायिं जागो ताबुक जे नों सों माने वो जे ड्रग्स बाय अल्कोहलिज्म नो ता आबु कोनो डिफरेंस करि दियो अल्कोहल बो ड्रग्स नो खब जागो एडिक्ट खांका बो ड्रग्स नो हाय दिबा हाय बो नों याखा तंग समालिया कसम सुकता ओंखे ताबो ड्रग्स नो ड्रग्स बायनि समान न हाबो आबो हाय बो नों खायतो आबो बो बिनि तामन सानाय मेंटली बिनि आबो बैलेंसिंग लिया बो एडिक्शन हाब थांगाता आबो हाय ओंखाय जे नों ड्रग्स नि कक न साना थांगांगा ताबुकनि जे सराय रक जे यांग जनरेशन रकता बरक चिनि सोसाइटी गता ओ जे ड्रग्स मानि बा ड्रग्स एडिक्शन मानि आबो बालक जाकसे आबो बालक जाकसे बाहाय के बालक जाखने हिनगा ओंखाय जों तो चिनि समाज न जों नाहरै थांगा ओंखाय ताबुक आनिमा बाबु आनो सानो जे आनि बसला ड्रग्स आव होनाय बो फपना मुसुंनाय बिकज बिनि प्रेस्टिज दङ बिनि स्टिगमा दङ हाय दिबा आसुक जतो सराय रकनि बिसिङो बिनि सराय सिमिसि ड्रग्स आफोन गाबो किसा लासिमं दङ गाबोन बागैनो जों बर' देरामानि हिंकावबोनो थिक सामानि जरावो जों रम नारक माया कसम फ्रु जों रमिमान फ्रु हंगांखाय नों आबोताय फबितन ना करिखा नों खगैबो तनि मालिया नों स्वाक नोङै फबिदा तनि मानबा सालसा नों सिजाकनाय जे बो आ जराव नों मानि बागैसो बताव लम फायो हठात सातो लम मानानि को गेबले तिरक नोंनाय बो किसा नोंनाय आबा हायता ड्रग्स बो बाहायनो बो बिन दल बायदिना आरो थाङै नाय फैयो बो स्रावै नगो थांगो कक्ता ngai bo tai wai sanawo tini nawo khana nawo it's a long process abo ngai bini bosago jodi absorb thang kangkai tabo buma bono nang yahan tongnai bo salsa nugui thangka je bo editing thangmani abo tabuk na khangge tabuk na editing na na ko geble gabo to long term bo najak ni bagai na to editing ni bo abo tai phop malia ngai jokhon hamsu ge pro sijagai thang kangkai no jeng aprokai kuruk laikata je बबसाव हने हिमप्रो हंगांखाय जों गोबां मा सोसाइटी वो लासि मुंरक जों फबना हने बते फबना करि खेता बखाय आबा हाकेर नुकजागो ता ताबुक कलेज परिनाय फानंथों स्कुल परिनाय फानंथों इभेन मास्टर डिग्री खायनाय फानंथों ता सि ड्रग्स आबो सिनि समाज आबो बलायखेनो जाया मेजॉरिटी जों जुदि स्टडी रिपोर्ट जों जुदि नायनो थांगांखाय आई थिंक त्रिपुरा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मणिपुर और मिजोराम आगि जों खोनावो मिजोराम नागालैंड रव सिमिसे ड्रग्स आव हानो HIV पॉजिटिव रक माने हानो खलायलाय दं हने बाट त्रिपुरावबो जों जुदि स्टडी मते सिस्टेमेटिक स्टडी बा साइंटिफिक स्टडी गोबां रिपोर्ट दङ हेल्थ डिपार्टमेंट निथै गोबां रिपोर्ट दङ जे HIV प्रिभेलेंस बसक अंगा ड्रग्स एडिक्ट प्रिभेलेंस बसक आबो नायनो थांगांखाय ब्लायखानो किरमा सिंसासे हंगांखाय आबोनो आं जरा मुइतु मानो गभर्नमेंट जुदि अबोनो एपिडेमिक हनी जुदि साना थांगांखाय आई थिंक त्रिपुरा इज वन ऑफ
one of the stage One sasa serious condition so serious condition sogija abo nogrum khoroksa drug saja khama hai tabu pararo जों नासेखि नायखि हांखाय जों नुगो जराय रखायनो जुरायलाय बेरायलाय दंमार रक जों नुगो दा आबो हाय हांखाय अ ड्राग्स जेमन खायसिनि ससाइटी हाबजाक आबो जों आई थिंक फबै तनिखाय सिनि ताइबो सायांनाय सिनि ताइबो जों जालफायनाय आबो हाय दा आबो हाय खूब खोनादों ओंखाय नों किसा सायखिनानै दा नों PhD जे खायबादि आब्राव माने निनि एक्सपीरियंस बाहाय थाखा abo sajangna hingkai to kok ani sungmo kaham no sajangna hingkai to abo bui chini dofao tongnai ba chini ma babo songbo saimi yangai mano abo blai kheno challenging nota karon जों हापारो हाप का हंगाय बसुक जराते abo माने chini समाजो हंगाय जों खाकाओ जे PhD खायका हंगाय everything is sufficient everything is enough abo जतनो पाइसुका abo हायनि वानसु केन्तो abo हाया ultimately bororok जे मुंसा खायनानै हने याप्रिरो abo जदि खायपेखे हंगाय ultimately to job हाया दिबा job abo हायके नारो हंगा हायपनो PhD खायनानै हंगाय कोनो शॉर्टकट लामा करे आनि जे आं जे बुजि मानि वता जारा जे खायतंनाय बरक सायमाननाय तबेखे जारा जे खायना मुसुंनाय बरकनो बां साना मुसुङो जे हायर एजुकेशन नि लामा नबो शॉर्टकट करे abo नों थांका माने abo स्टेप वाइज नों मा कासासिनाय शॉर्टकट नि कोनो लामा करे इनके नों थासिं जे साका जे चैलेंजेस रक abo बाहाय बुक्ते हिनि माने हंगा चैलेंजेस तो abo डे एंड नाइट abo टॉयल नो मा खलायनाय abo ब्लाइकनो स्ट्रगलिंग लाइफ abo हाय हंगा बाहायकेले स्ट्रगलिंग लाइफ नि हंगा नों कायसा टपिक नो तिसि खायनानै हंगाय आरो निनि मेंटरशिप का हामंना नांनाय निनि मेंटरशिप बाय जे नों वानसुक मुं कथालाय मुं abo जरा बाक्साके कथा जाकना नांनाय कारण नों abo PhD खलायो माने न आ टपिको abo नों बं कमिटि दङ यूनिवर्सिटी को कमिटि दङ आ कमिटि रक एप्रुवल रखांगासे नों खायमानाय माया abo हायता हंगा PhD तो abo शॉर्ट प्रोसेस abo या abo किसा लेंदी न जेन्यू वो हंगा मो हाय PhD मिनिमम 4 years नो 4 বছর मिनिमम हंगा मैक्सिमम हंगा 6 years abo हायके बरक रमता हंगा आनि हंगा प्राय आं 2016 निसिमि सेंमाबा at least ano time liwono kon पाइरेनानि चेष्टा खायखानो आनि सुपारवाइजार आसामनि बो बलायखे नानो सुबाखा हंगा बिनि मेंटरशिप आनि बागै काहामनि बागै आं टाइमो पाइखे हनपानो जों कोविड खबजाका 2020-21 हंगा इंस्टीट्यूशन रक शाटडाउन नखा हंगा इंस्टीट्यूशन शाटडाउन मानि परे हंगा जों नगमा फायखा हंगा एमने आनि आफ्रो 2020 जून नो पाइना तंमानि तबेखे जों 1 year एक्सटेंड खायै जों 21 सबमिशन खायै 22 आं कन्वोकेशन मांखादा आबो हायता खूब खोनादों हंगा ताबो सिनि बरर जरा परितने रो माने PhD थों ग्रेजुएट थों मास्टर थों बंनि मेजर चैलेंजेस रो ताम फाइना बंनि माने कैरियर स्टूडेंट कैरियर ता ताम हार्डल्स रक फाइ abo hurdles to गोबां मानो दङ abo to साबि साबाया तबे खायबा जे एकाडेमिक लाइन जे थांनाय ता ग्रेजुएट मानि परे मास्टर डिग्री खायनानै हनै बा मास्टर डिग्री नि परे PhD खायनानै हनै थांनाय रकम गांखाय चैलेंजेस तो गोबां मन फायो तबे खाय चिनि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जों तो जतनो तिप्रासा हानि हिमपानो जों जतनो सुकजाक बसं आपति बुया सुकजागिया बर जानो तबे खाय जारा जे सुक तंनाय रक बरबो खलायो तबे खाय हार्डल्स अबनो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जुदि हामिया हंखाय obviously स्टम्बल ब्लक फाइ थाङाबो abo थानानि किसा कष्टङै थाङो आबो हायदा हंगा ताबक सोंनुगो सिन बरं बिसिङो बकमा PhD स्कॉलर रक बांखा हेबनो सोंनुगो मार्केट माने सिन सोसाइटी बंग एब्जॉर्ब खायना मतो इंफ्रास्ट्रक्चर करे प्लस अपॉर्चुनिटी करे हंगे नों आमतिरं नुगिले नों ताम सानामु सोंनिनि माने निनि abo to आंबो one of them ताबक साना थांका हंगायता आं 2022 पाइमानि आगोलो आं जस्ट गेस्ट फैकल्टी खायके वुमेन कलेज आनि कन्टिन्यूटी तन्नान बागै गांकाबो तानि एक्सपीरियंस आं मानि मानो जुदि आं नेक्स्ट जॉब उनको थाना हंगायता हंगे जुदि आबो ताबक अपॉर्चुनिटीज बाहाय हनि सिंका हंगा अपॉर्चुनिटीज तंगो करिया तबखे गवर्नमेंट इनिशिएशन आबो डील खायोता ताबक जुदि गवर्नमेंट यागो बंनि रेकर्ड बसुक जराति काहाम आबो तांसिया आबो हाय हंगे तबखे जों जारा जे PhD खायनि रक बर तो जॉब मार्केट नाहारैनो खायो obviously हाय दिबा जतनो ता जारा जे एम खायने मुसुंनाय बारा जारा जे एस्पायर खायने मुसुंनाय रक जे PhD खायने मुसुंनाय बर एम नाहारैनो खायो आबो हायदा हंगा तांगान किसुनां सोना मुचुंगो नों ताबुक माने निनि जे गेस्ट लेक्चरार बादे नों ताइ तामु सामुरक
खायदों samung khaiman hingangkai ang je ani research and pronisimi ang musungo je ang university ba colleges rogon ang phrangai tongnani amahai teaching profession ang aspire khaidong mani yagolo ang asuk a teaching profession ni aje line by abang asuk hasal thangyan na musungyani bagai ang freelance researcher ni samung khlaitongo Tiprasa base ang to tongo Tiprasa singkaba Tiprasa ni je issues rok no teino ang naharei samung rok khaidongo da angkai basic samung ang namani hinganga je Tiprasa rok ni je main issues kaisa angkai illiteracy sini kamiam se rok thangka angkai sini ma babu song agile busu pore jaba lekha pora rok krei angkai poverty angkai drugs use and abuse alcoholism sini society of like nabo deeply rooted kosom laijakta mane nunglai chalai thangwa abo to chini culture rot bo tongo hompano a culture no effect khayaboi kosom mani abo jotoni saya kokta absorb ngi thango kosomui thango angka abo drugs addict rok mani a problem rok no tino ang nahrei once koi tongo ta bai vaccine student dok sare dong ang je nung mani main bong je problem hanga ke mane pore lekha khaiburuta borok lama koromani mungkin nung o lama koromani aborong nung tam sanamuso Nin opinion ani opinion no hangkai ang nukmani obono lama chini student kaham tongo ang malai kya nukha kabang ma lama koro boro lama koro hangkai je peer group je sini social network jara je sing bayap khao sing jotono ta eksoman jotono sing abo boro lama koro hangkai sing no sanai krei abo kaisa ko mane sing independently sini own step now karon chini society sing gap ungjakse chini society bo jara je well to do in the sense je lekha pora ganang rok ba agi je pori nai rok borok bongni rungmung jorati borok rengkha tobe ke chini society bo mismatch tongo ani je buji mani wata ngata kongkok khorsa bini thago bo porikha agini BA pass kokta tabungia agini graduate rok jodi bo bini busuk rok no jodi bo phorengna thangka hangkai bini a phorengmung rok tabuk je borona naimani no abo blai keno feri thango karon chini je modernity society abo blai keno tamhan sanai changing blai keno dota fast ngaka a fast changing society no jodi jeng romit lang thanani hangkai jorao jeng burani kogrong jeng nayang thango jeng mani ata because jeng to free jeng youth rok jeng free jago ta jora bo ngangka jora bo jeng dol rok bai jeng thangnai himnai engka jeng no ta kebo sanai krei gabo haikeno chini majority student rok lama korota ngangka chini guardian rok to jeng a jora bo saimia je bono tamo snamnai abo kai issue dong ama hai issue tongo ta angkai baksa guardian tongo well aware guardian tongo je bono ang omti khlai nai bono ang omti hai snamnai abo haike tongo ta but majority student no jeng abono maya ang nukjago ta abo hai majority sini student rok no jeng abono nugya ngangkai jeng a problem rok bahai ke parangnani ngangkai main thing ngangka mo haike problem parangnani ngangka jeng self defensive ma khlainai blai keno abo to challenging niji saksa ba dol o jora to rom manglang maya boys to rom abo eso romi maya azora abo haita abon bagi to iko kabang mano krai thango khub kom kasaro go ama haita kang tak sona mu jong no mane sini society o importance of higher education besek nang matong higher education ngangka abo blai keno nango joto somaso no nango overall kai especially nang chini somas no sangka ba chini somaso ang je nukjak mani ngangka higher education no asuk important rejagi hayeng jago tang because tangi rejagi hayeng ngangka nang tongmani bagai bobono nang tong ngangka jeng just madhyamik pass ngangka ni sakri nang jago ba graduate ngangka ni jeng nang jago up till then jeng asuk no en ngi thangota but higher education beyond that abo hai sakri manani simi apsuk joraya beyond higher education khainani thangkangkai ta abo taibo kuchuk berem opportunities khuluk jagai thango abo lamsaya kabangma dogalam khuluk jagai thango abo haita hangka bobo dogalam khuluk jagai thangkangkai main thing je ang sana naima hangkangkai research kaisa hangkangkai abo research tamo ni sangkangkai bui kabangma nai tongnai rok saimi angai mano je sini ma babo song ba je pori tongnai rok bo saimi angai mano hadiba hangkai research bobo hangkangkai jeng class 12 paikha hangkai no jeng college o habo
कलेज तो आगिबो 3 बছर ताबुक NEP 5 pro निसिम हिंगांगा 4 years जों थांगा आबो तो जारा जे कलेज एडमिशन नाय दंनाय बा बुमाबु फारक जे बोसारावनो कलेज परिरनानै हिनि मुसुं दंनाय बरक साइमानो ताङै 3 बছर ताङै 4 बছर हे दिबा गा आ 4 बছरक माने कारण हिंगांकाय आरोबो रिसार्च खबजागो आगि 3 बছर ग्रेजुएशन 3 years BA program तो मनि ताबो हिंगांगा 4 years ग्रेजुएशन program मंगै थांगा NEP 5 मानि परे आबो हाइता 2021 नि परे हिंगांकाय 1 year completely research based दङ ताबो 8 semester ओटा जारा जे परिनाय रखम बरक साइमानाय जे कलेज ताकलाय बोटिंग जानाय बा साइमानो बोटिंग जानाय रखम बरक साइमानाय तामनि बगै आबो 4 years संका गाबोन बगैनो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा गोबां मा जे एजुकेशन नतयै जे खलाय दंनाय रक बा जे जोंनि सोसाइटी नो चेंज टु बना मुसुंनाय रक रिसार्च नांगौ सोसाइटी वो रिसार्च नांगौ आबोनि बगै बरक इनक्लूड खायकिया रिसार्च नि जे सामुं रक बाहाय गाबोन नांथाय कन्टेन्ट फेसिंग सिवन के सिनि ताबो साउस वुमेन एम्पावरमेंट बररंग टेप्टि साननानै आपलिफ्टमेन्ट जे नों बररंगनि एम्पावरमेंट नि बागै जे एजुकेशन या हायर एजुकेशन हाउ बसो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले खायमान आबो तो ओवरऑल साना थांका हांकाय तो ब्लाइके जे आबो निनि सोंमानि काहामको कारण वुमेन रक जुदि एम्पावरमेंट मांका हांकाय ओवरऑल डेभलपमेंट नंगो बाहायके ओवरऑल डेभलपमेंट नंग हांकाय हाउस होल्ड निसिमि चेंगि फेके हांकाय ताबो पेरेंटिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंटिंग हांका हाउस होल्ड नायकिनि खायनो थांतिनि हांका इवन इन जॉब सेक्टर्स हांका इवन इन एनी फील्ड जुदि बुरि रकनो एम्पावर खायनो थांका हांका अबया फाइनेंशियली एम्पावरमेंट सिमिया फर्स्ट हांका एजुकेशन नांग्रा बरक हांका एजुकेशन ति जुदि एम्पावरमेंट मानमानि बनो हठात जाकाय एजुकेशन करितति फाइनेंशियल एम्पावरमेंट रमाने आबो जुदा आबो हरबाय सालनि थाङो रोंनाय हिंके तो रोंनाय रोंगिया हिंके तो रोंगिया हांनाय तो बेखाय एजुकेशन बाय एम्पावर रंमानि आबो ताइबो जुदा गसिनि सोसाइटी वो ताइबो इम्पैक्ट हामंनाय ता सिनि समाज साबजाकनाय हाय बोरि रक नता बोरि रक जुदि वेल एजुकेटेड या हांगा गोबां देरा खरा फाय माने हांगा बोरि रक से साबनाय मा हाय आबो हाय हांगा बोरि रक न स्पेशली आं साना मुसुमा खावनो बोरि रक न बरक नांगोगो हांगा आगि तो जों नुगो सिनि समाज बोरि रक न हांगा परि रजागिया हाय दिबा आबो तो जों जतन सायमानो किन्तु ताबो आबोलिया ताबो हांगा बोरि रक बो इंजिनियर्स दङ बोरि रक बो डॉक्टर दङ आबो तो कायसे एम्पावरमेंट नि लामानो हाय दिबा आबो हायके बरक न तिसा जाकनानि नांगो बा तिसानानि बो नांगो आबो हाय हांगा बोरि रक न आंनि मते हांगा स्पेशली बरक न सकां एजुकेशन दै क्लां थाना नांगो आबो हायता ताबो आनि एम तसे कबां आं तसे एम्बिशियस स्टुडेन्ट कंनिको जुदि आं हायर स्टाडिज खायगोन के आं त्रिपुरात नि फाताराव बुदानि अपरचुनिटी खुलक जाक माखलाय खुलक जाक माखलाय हांकाय आज नों अपरचुनिटीज खुलक जाक माने कगनोसो सोंलाय हांकाय अपरचुनिटीज तो खुलक जागो खुलक जागिया बाट जों त्रिपुराव आं जे नुकमानि हांकाय आनि पर्सनल ओपिनियन बा आं शेयर खायनो मुसुङरो त्रिपुराव जे जों नुकमानि हांकाय चिनि मा बाबो सं जोंनो चिनि कम्फर्ट जोन नि कुतुलनानि मुसुङया नंबर 1 जोंबो मुसुङया ना जोंबो मुसुङया ता आ कम्फर्ट जोन बाट आं साना मुसुङमा हांकाय हायर एजुकेशन ति जुदि नों अपरचुनिटीज फुकना थांका हांकाय ओके obviously जों कम्फर्ट जोन नि मा अंखनाय जोंनाबो नगो सिमि दङै within the box तंखा हांकाय जों बुसु अपरचुनिटीज फाइनो मानो आबो जों तै सेमि आं थानायता तबे आनि जे पर्सनल ओपिनियन आं काबनो आनि मा बाबो संबा आनो आसो खासाल परिरनान मुसुङया ओके हाय दिबा बाट आं अपरचुनिटीज नुहुरिनो आं आउट अफ द बक्स थानानि मुसुङो ओके अल्टिमेटली आबो बर सगैनो अल्टिमेटली आबो तामङैनो आबो त आंनो नाहरिमा थांसिनाय बलाय चेलेंजिं ना आबो ओंगे नोंसे सों माने जे अपरचुनिटीज दङ फातार जों अपरचुनिटीज माय आं माने हिंकावनो जों विदिन आवर कम्फर्ट जोन नो जों दङै दङ ओंगाय चिनि मा बाबो संबो जुदि सिजा जारा जे साइमान जाक रखनो ओंगे बरक बुसारकनो कम्फर्ट जोन नि किसा तिखलायै बरकनो एक्सप्लोर खालायनानै मुसुङो जेमन ताबो गुवाहाटीयाव फान रहका परिनानि बा दिल्लीयाव फान रहका मुम्बाइआव फान एक्सपोजर मानथुं बो सिनांथों बो सोलोंथों जों आमसोखं खाबा बरक तैसे सिनांथों आबोनो ता अपरचुनिटीज एकाडेमिकली ता साना थाङा एजुकेशन अति आबहाय ओंगे आं तके सारो एड खायसिना चिनि त्रिपुराव आं जे नुकजक माने हिंगांकाय चिनि मा बाबो सं आमुले मुसुङया जोंनो बंनि मकलनि हाकसाला तनिनानि हाय दिबा आबोनो कम्फर्ट जोन ता हिंगांका आ कम्फर्ट जोन तनि उइनो कोनो रकम BA पास MA पास रकम हांगा चाकरि ना ओयरनो तंसिदि ताइता मले फाताराव थांनायबा जों आबो हायके वानसुगोता गानि जे साना मुसुङ हांकाबनो जों अपरचुनिटीज
जों नायथ'गैनो जों मा थांनाय मा सानामनाय मा सोनामनाय जों ओंखा अपरचुनिटि जों खालायै फोरोङैथ' माने सोलोङैथ' बुखायसे जों सिनि जे नग किफिलि फैया हांखाय जों अपरचुनिटिस जारा जे फाताराव थांमाया गोबां बरक दङ हाय दिबा जत बरकनो तो थाङै माननाय आको गेबले ओंखा थांमाया बरकनि बागै जों अर अपरचुनिटिस खुलुगै मानो आबा हायते ओंखा जेमन ताबो एजुकेशन जोंथ' जास्ट अर गभर्नमेंट डिग्री कलेजेस रक जों नुगो ओंखाय प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कयेकटा नुगो ओंखाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कयेकटा नुगो हाय दिबा ओंखाय जोंबो व्हाई नॉट IIM in Tripura टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इन त्रिपुरा जों खलायमान बोले हाय दिबा जों नुगै फैया जों खलायमान बोले ओंखा गवर्नमेंट रकनो साका ओंखा गवर्नमेंट रक इनिशिएटिव नाय मानो आबा हायते सिनथाय रिसोर्स पार्सन तंग नांगौ हाय तंग नांता तंग नांगौ आबनो ता मेन खूब खोनादों ओंके ओंखाय आं नुनो माने आं किसुनो आं सासिनाय नों किसा माने एडवाइस तो होनो सारलि आं नों सिनिचराय बोसा लेखा फराय तंनाय रनो नों तम सजेशन रना मुसुं माने हायर स्टडीज खायदि बाके खायनानि मन नों निनि पर्सनल ओपिनियन ये शेयर खायदिता हायर एजुकेशन नि बागै आं साजेसन नोंकाबनो मेन थिं गांखाय हायर एजुकेशन खलायनानि आबो शॉर्टकट करै आबो स्टेप वाइज नमा थानाय शॉर्टकट लामातै हायर एजुकेशन खाय पाइनानि आबोले आं नुहुजा गयाता माने शॉर्टकट लामा कसो करैजा ओंका आं जराय रकनो जारा जे हायर एजुकेशन खायना मुसुं तंनाय जे एस्पायर खाय तंना मुसुं माने एस्पायर खाय तंनाय रकनो आं साना मुसुं अबनो हायर एजुकेशन नि शॉर्टकट करै बाहायके शॉर्टकट करै हिंकांखाय जों कायसेनि ते कैसे बाहर थानानै आबोतै कुनु प्रोविजन करै हायर एजुकेशन गाबो स्टेप वाइज नमा थाङो ओंका हायर एजुकेशन बबो नो जों थानानै ना ओंखाय से सपोज वी मे टेक एनी फील्ड ऑफ स्टडी जों जेसा फील्ड फानो नाय मानो जों मेडिकल बैकग्राउंड फानोङै मानो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड फानोङै मानो बा सोशल साइंस नि बैकग्राउंड फानोङै मानो जे कुनु बैकग्राउंड फानोङै मानता तो बेखे शॉर्टकट लामा करै आं साननाय मे कमसे रिसर्च सो जुदि जों मुचुङैनो तंखा हांखाय मान खांके थांदि माने बाथा गैता तंदि हिंता हांखाय माने बाथा गैता तंदि नों उसरुबैनो थाना नांनाय नों निनि दगलाम नों फियगैनो थांदि you will see the best place where you want to be आबो हाय के आं नुजागो दा ओंके एडवाइस लेता मनि सानाय आबो मुचुं खांके कसो खलायदि इम्पॉसिबिलिटी आबो करै देयर इज नथिंग माया कुनु ककरै आबो हाय दा खूब खोनादों खूब फान गोनां कम साका गां किसा माने आंगाबो आनि ऑब्जर्वेशन ता तो आं मा तंगो नों सासिं साका कगनो सिनि थानियो जे कैरियर काउंसलिंग आबो किसा सिनि सोसाइटी किसा आंगाबो शॉर्ट कमिंग मुजागो तो करै जो साइमिया पेरेंट्स हम बाय बसं कमो बरक माने आसर लामा नु होया परना रखता ओंके नों ओ चैलेंजेस दंनो जों बायके ओवरकम खायमान रमनि कैरियर काउंसलिंग रो ताइ ताम सेप दं ताम सब्जेक्ट जों परिमान रमनि मैट्रिक नि परे 12 नि परे आबो किसा सिन ड्रॉबैक्स दं हायबा तो ताफनो दङ आबो तो कारण सिनि सोसाइटी नो नाहा कांगाय तो जों तो गैप दङ सिनि सोसाइटी आव हाय दिबा बाहायके गैप दं हनि हिंगांखाय आनि साकनो नां नाहारि सासेना आं से फर्स्ट जनरेशन PhD आनि बसंगता आनि सैसकां PhD खायथांनाय आनि बसंग करै ओंखाय तो गैप नों थांकाबो साबले आनो साकाबो जे नों PhD खायै नोंनि बोसाबोतै रकनो उलो नों अमहाय खायखलान आं बसायमिया ता बाहाय दिबा आ गैप दङ गाबो जे नों सोंमानि तो आबो बलायखेनो चैलेंजिंग ककनो जत बरक आ काउंसलिंग माया आबले सय ककनो जे 11 12 परिबाय मानि परे नों तामंनाय बा नों बबा हायके बबो बरो याप्रि बारो गयनाय आबो हायसिनि शॉर्टफॉल न दङ कैरियर गाइडेंस कोर्स रक्सिनि करिनो तबे नुकजाक माने हिंगा कम हायनुगो जेमन आगुलि रगो हंगा अंकाय तामनो जारा जे स्कूल परि तंफ्रुनि सिमिनो जों ट्यूशन नि जों थांलायो हंगा थांलाय माने यागोलो ग्रेजुएशन रो खाय माने साथे साथे ग्रेजुएशन कमनि को गुवाहाटी रो पण ग्रेजुएशन रो पाइ फै नगो फै पेयो हाय दिबा हायर एजुकेशन डिसकंटिन्यू खायते आं ता आफ्रो रो हंगा जों ताममान वो गाइडेंस करिनि बागै जों कोचिंग रोगो जों अटेंड खायोता जॉब नि बागै कोचिंग रोगो थांता आरोनि सिमिनो जों कैरियर काउंसलिंग हायके रक नुकजागोता जेमन ता गोबां इंस्टीट्यूशन दङ आगरतला रो हाय दिबा ता बैंकिंग एग्जाम नि बागै फानो जों थांका कम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै फानो जों थांका जे माननानि थं हनै जों प्रिपेयर खायै आरोनि हयतेनो जों कैरियर गाइडेंस हायके जों सनामै जों खाफ्रमलाय दंमोन नुकजागोता माने आबोनि फाटारनि जे अबोनि जे नों कोचिंग खायै जे आलादा नों खलायमानो नों अमति खलायमानो हनै हमानिले आं आसो नुकजाखयनो
ani ব্যক্তি অহংকার নুকজাখয়া নংজাগতা আবহাই খুব কাম কক তাবো নাং তে সুংনাই মানে তাবুক যে जों दा प्रेजेन्ट नासिगै फिउचाराव नासिगै नों बाहायमा दंसिनो जे हायर एजुकेशन बर' थाङै दं माने इभल्भ दं दा एजुकेशन सिस्टेम दं नों तिदराव बासावै नों जदि थिनांनो हानाय केंके सिनि जे एजुकेशन सिस्टेम हायर एजुकेशन सिस्टेम बियां दिगे थाङै दं माखलाय kaham kok nona nini ose question ani mote hingangka ang bahai bukti nuhuri tong hingangka ang kaham no nuhur jago because tabuk ni je young generation chini je ma babu song je agini slai tabuk ni je borok blai kheno musungo chini somas no uplift khainani hingkai जों student ba jara je जों young generation borok se backbone of the society ni hinjabo hayadiba hingkai ang nuhmani hingkabono tabuk to chini oro quality education no sana thangka hingkai to government robo borok initiative na harini dong tamokhe quality khaiman hne hingka agi जों nana thagu song ni khugo khanawo borok bengali medium poriu hayadiba the medium of instruction is bengali borok bengali poriuino engineer angkha doctor angkha जों nugo aba haida afro kun barrier kre কিন্তু তাবো খংখাঙ্গে বুইজতনো ইংলিশ মিডিয়াম ন অফ খায়ো মানিয়া ফানোসে ইংলিশ অ পরিরনানি চিনি नुहुरुता हंगा आबो कायसा आबोनो नुगुनां कायसा आनि इमां हाय माने नुहुरमा हाय तंगता ताकसिनि तिरफ्राबो हंगाय जों इन्स्टिट्यूशन नायनो थांगा हंगाय जतनो गवर्नमेंट एफिलिएटेड इन्स्टिट्यूशन दङ हेदिबा हंगाय कयेकटा प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन दङ कताल दङ कसाम दङ आबो हाय तबे हायर एजुकेशन आं नुहुजाकमान इंकावनो ताबुकनि जे यां जेनेरेशन र गरिया दङ गोबां फाटाराव थाङै परि दंनाय दङ जे परि पाइ फाइनि रक बंनि गोबां भिजन दंना आं खाख्लायो बरक आ भिजन तामनो तै फाइ हंगाय why not Tripura is not having taman sanai IIM IIT hangga tabuk medical ti thangka hangga AIMS hai hospital tangi kruyung hainumble hangga tabuk जों sini oro research medically research institute rok dong hni himpano aboni sai tebo equip quality manai jat AIMS hai rok abo haike rok जों naharo abo haitang ani opinion ong kang abo hainong jago institution nango tebo nango borok busuk bang ya aboni kogya tobe जों quality education manani thangka hangkai जों institution kaham nango institution kaham in the sense infrastructure instrumentation abo blaikan nango abo hai hangka a higher education judi ang improvement taibo nugnani thangka hangkai colleges rok taibo quality education ronani hangka hangkai human resource build up nani nango abo hai rok ta kaham hangka जों tabuk mane ni topik ni baharai जों ani podcast ni ko ekta common question thanglaisi abo sung utani guest dong no gan bhaike define khainai jori nono sangka what is success eba ke successful life eba ke successful career pan sanna ke namno bhaike define khainai nin opinion as per you ta ani opinion no hangkai ang success tamono nuk hangkai abo to ani parents ba ani society by fairnai no ani buji mani hota ani mote hingangkai je ang porina musumani ang complete khaikya abo kaisa one of the biggest success ang jago hangkai somas ano bohono success ung hni nahar ka hangkai bo khaipai mani yagulo bo chakri da man khaba somas ba society will judge me whether I am in a position or not haydiba kintu tabok nung je sungmani bo hangkai ang khub sana musungo success ang obono ungkha ang nursery ni simi poriwi ang PhD complete khaimani omo one of the biggest achievement why because obo kaisa first generation PhD holder ang ani bosongo tai kebo PhD khaini kriko aboni bagi ang obo one of the biggest success ni hang hano chakri ulni kokho abo haite jenani sungmani bo hai খুব খানাতাও gete kisa jodi khoroksa borok eba khoroksa ispanta romlang meaningful life dong thana musungka romle ang society o kisa pohor kacheng hani ubi hanjana musungka kisa som hakyang jodi dong thana musungka life gesang tam o cultivate khai jaisi ni habit lekha pora phangteng tam nangsang nangma to tabuk naidi जों to materialistic society tabuk kongkok materialistic society in the sense society o nung borok ni bagai tamo ngiman hani जों judi sana thangka hangkai borok nayo tamo nini tam tong material nini gari da tong nini no kaham da tong nung ganang da abo jotono nayo hayadiba but ani je
bujimani wo hanggang kai simplicity very simple tong drop nok cha drop ba nang borok no taman sanai nini tongmani yagulo borok no riman drop mane nini puchogoi nang bunyo riman drop that is sufficient hani hinjagota mane ang kai hinjagota bahai hangkai somaso je ang som haike jodi tongnani thangka hangkai to abo somas no judge khainai kokta hangkai somas bahaike ano som haike nangjak no honi hingmani hingkai jodi materialistic society ing tongka hangkai I think I need to have big house I need to have luxurious lifestyle hai diba hangkai ani mote hingkai som hainongnani thangka hangkai som to nangya borok kri hai diba som kri hingkai tabungya no tobe जों आबन हंगना थांका हंकाय materialistic no asuk nahayawi ani moteta materialistic to tongnai no tobe khai nahayawi ani pusok mani bara ang bunyo riman khangkai I think I'm the soul there abo haita angke nonang beleng hambai maro ani podcast of fame bagi hambai no nang ano ring tu mani bagi Hambai norok jotono no norok pai thak jora sungbai kereng tongmani bagi hengkang nong no haina hai kok kecharnai faini hati barroko bo norok ang be kerengi tongdi kezara kerengnya ku tapuk fano norok kindly consider subscribing to my channel tai norok bell icon no press khaidi kam sokok sawinyo tinini episodes no orno mathak siwana Hambai